Mwongeye kuramuka neza nshuti bakunzi ba Home News TV tubahaye ikaze muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Ndabasuhuje rero mwe mwese bakunzi bacu mudahwema gukurikirana amakuru yacu umunsi ku munsi. Tugeze mu masaha y'igitondo rero cya tariki ya 18, amakuru yacu agiye kwibanda ku mirwano yongeye kubura mu bice bigiye bitandukanye bya Sud Kivu. Imirwano irimo iravuza ubuhuha, imirwano yongeye kumvikanira muri Karehe, Kabare ndetse Uvira rwongeye kuba ruhinana. Turaza kubabwira ko kandi ibindi bidasanzwe birimo birumvikanira murenge aho ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'iza Congo FARDC zongeye kugaba ibitero mu bice bituwemo n'abanyamurenge, ndetse umutwe watwirwaneho ukorera muri biriya bicu ukaba wamaganye cyane biriya bitero, unavuga ko ari ibitero bigamije kurimbura abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Bikomeje rero byose kugenda biribazwaho, turaza gukomeza kugenda tubigarukaho rero tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Aho bita Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe inshingano inshyashya mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Inshingano rero abantu benshi bakomeje kwibazaho bavuga ati uyu mugabo wananiwe n'igihugu cye ni gute bamuha inshingano. Turababwira ibaruwa ikomeye cyane Moise Katumbi Chapwe yandikiye rero Perezida Tshisekedi amunenga namusaba kwisubiraho mu cyemezo yafashe cyo gushora amafaranga y'akavagari mu makipe y'i Burayi. Nyamara abana b'igihugu barenga miliyoni 7 baravuye mu byabo babayeho nabi, abasaga miliyoni 25 bugarijwe n'ibibazo by'inzara. Shampiyona yabo yarabuze umuterankunga w'ibihumbi byibuze 600 by'amadolari, mu gihe bari gushora miliyoni 43 mu makipe arimo AS Monaco, AC Milan ndetse na FC Barcelona yo muri Espagne. Yavuze ko rero ari icyemezo cy'ubushotoranyi kandi ari icyemezo cy'ubuhubutsi, anasaba uyu mugabo kuba yabitekerezaho neza akabihindura. Turababwira n'ubundi bikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru, y'Amajyepfo hose uburyo ibitero bikomeje kugenda abica ibintu. Reka mbabwire ngo rero mbere ko tugaruka turambura amakuru yacu, kanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment. Imana navuga ngo wa mugambi karundura cyane uremereye cyane leta ya Kongo n'ubundi yateguye n'u Burundi wo kurimbura ngo no kugaba ibitero bikomeye cyane ku banyamurenge mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo bawutangiye ngaho n'ubundi ingabo nyinshi cyane z'ibi bihugu byombi izagabye n'ubundi bitero kuri aba banyamurenge mu bice bigiye bitandukanye, ngaho bita muri teritwari ya Rurambo, muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ubona ko uyu mugambi watangiye gushyirwa mu bikorwa. Umutwe watwirwaneho ukorera n'ubundi muri Sud Kivu rero uheruka n'ubundi gushyira hanze ibaruwa ivuga neza ko ingabo z'u Burundi n'iza Congo zamaze kugota ibice bituwe n'abaturage b'abanyamurenge mu misozi miremire cyane y'umurenge. Ugaragaza rero n'ubundi ko ngo nta kindi kigamijwe usibye n'ubundi kwica no kurimbura ngabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu mutwe kandi utanga n'intabaza cyangwa se impuruza, uvuga ko nibagabwaho ibitero uzirwanaho kandi ko uzakora ibishoboka byose ukigizayo n'ubundi abagabye ibyo bitero ukabisubiza inyuma. Rero n'ubundi ngo nyuma y'umunsi umwe gusa iyo baruwa ishyizwe hanze, izo ngabo n'ubundi z'u Burundi n'iza Kongo n'ubundi zahise zikora ibitero mu Rurambo ahatuwe cyane n'abaturage b'abanyamurenge. N'ibitero n'ubundi amakuru avuga ko rero byatangiye igihe cy'isaha ya 8 z'amanywa ku munsi w'ejo, bikaba byagabwe neza n'ubundi aho bita Rwibuko, angani mu duce n'ubundi duherereye murenge. Ubundi buhamya bugira buti rero ibitero bya FARDC n'ingabo z'u Burundi cya FDNB byagabwe n'ubundi mu Rwibuko. Imirwano yaje n'ubundi kuremera cyane aho bita Mwirango ryo muri aka gace. Imirwano yari ikomeye cyane rero, urumva ko Burundi ni na Kongo bafatanyije, igitero cyabo cyari kiremereye, cyari gifite imbaraga. Guhangana n'umutwe watwirwaneho ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Uru ruhande n'ubundi rwa leta mu kugabanga ibi bitero n'ubundi aya makuru akomeza avuga ko ngo babigabye n'ubundi baturutse cyangwa se baje baturutse aho bita Rudefu ndetse no mu Masango cyangwa se aho bita mu Masango. Kugeza
ku isaha ngo z'ijoro rero imbunda ziremere cyane n'izoroheje zari zicyumvikana muri ibyo bice n'ubundi byabereyemo iyo mirwano. Gusa hagati aho hari izindi ngabo n'ubundi z'u Burundi n'iza FARDC ziri mu bice ngo bya Gitabo, ndetse bikavugwa ko zahageze ziturutse Uvira, ariko zo zikaba zitarinjira neza mu mirwano. Bivugwa ko nazo rero zigiye gutangiza ibindi bitero muri aka gace ka Gitabo. Aka gace ka Gitabo rero n'ubundi kavuzwe haruguru, gaherereye hafi n'ubundi yahagabwe biriya bitero cyangwa se gaturanye na biriya bice n'ubundi byaberagamo imirwano. Nyamara nubwo biri uko nguko ngo twirwaneho yatabaye n'ubundi aho bikenewe yirukana rura ruhande rwari rwagabye ibitero. Ngayo nguko rero n'ubundi uko imirwano imeze mu Rurambo ndetse no muri utwo duce twa Rwikubo, turaza kugenda tugaruka tubabwira uko ibindi bigiye byifashe cyangwa se uko imirwano ikomeje kugenda imera. Byose turaza kugenda tubigarukaho. Munyemerere rero ngaruke gatoya kuri Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, yahawe imirimo mishyashya na perezida w'igihugu cya Angola, akaba ari uyoboye n'undi muryango wunze ubumwe bwa Afurika, Joao Lorenzo. Yayihaye rero uyu mugabo perezida w'u Burundi, aho yagize ati aho ibinyamakuru byinshi byagize ati perezida Lorenzo wa Angola muri iki gihe ayoboye umuryango rero wa Afurika yunze ubumwe ayo yagize n'ubundi mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye intumwa ye yihariye mu karere ka Saheli. African Union rero n'ubundi mu itangazo ryayo yasohoye kuri uyu ku wa kane tariki ya 17 yavuze ko Ndayishimiye azayobora imbaraga za diplomasi zo muri urwo rwego rwo hejuru, ndetse ngazayobora imbaraga za diplomasi mu rwego rwo hejuru ndetse n'ingufu z'ubufatanye zigamije gukemura ibibazo by'umutekano ndetse n'iby'ubutabazi mu karere ka Saheli. Aka karere n'ubundi rero gaherereyemo ibihugu birimo nka Mali, Niger ndetse na Burkina Faso bimaze n'ubundi igihe byugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Islamic State. Abantu benshi bibajije uburyo ki Ndayishimiye wananiwe no gukemura n'ibibazo by'ubukene n'ibindi biri imbere mu gihugu cye ndetse n'igihugu ajya kurwanira cya Kongo, intambara ikaba yarabananiye, abasirikare birirwa bica abasivili cyangwa abaturage. Ati ni gute bamuha izi nshingano? Abandi bakavuga ati aka karere ka Saheli ko gaherereyemo umuyobozi ukunzwe ku isi yose uri gukora ibintu bitabaho amateka wa Burkina Faso bita Captain Traoré, ku cyari we bageze uyu muyobozi, kuko tubona ko ari we ubishoboye kurenza uyu Ndayishimiye. Gusa reka twikomeze n'ibyo birimo biragarukaho kuri Ndayishimiye. Mu nshingano n'ubundi rero Evariste Ndayishimiye kandi yahawe harimo gukaza ibiganiro n'ubundi n'abayobozi ba guverinoma za biriya bihugu, ndetse abavuga rikijyana imiryango itandukanye yo muri kiriya cyangwa se muri kariya karere itegamiye kuri za leta n'amasosiyete sivili ndetse n'abafatanya bikorwa b'ingenzi mu rwego rwo guteza imbere n'ubundi imishyikirano, kubaka ubwumvikane rusange ndetse no guteza imbere n'ubundi ingamba ziganisha ku mahoro arambuye ndetse n'umutekano mu karere ka Saheli. Joao Lorenzo rero yavuze ko yahisemo Evariste Ndayishimiye kubera ko ngo afite ubushobozi bwo guteza imbere icyerekezo cya African Union. Abandi bakavuga ko umuntu utabasha guteza imbere igihugu cye rero ni gute yateza imbere umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Biciye rero n'ubundi mu cyiswe imiyoborere idasanzwe no kumva neza urusobe rw'ibibazo byugarije n'ubundi umugabane. Yavuze ko kandi perezida w'u Burundi afite ngo ubunararibonye n'umuhate udashidikanywaho wo kwishyira hamwe ndetse ku mugabane wa Afurika ndetse
no kwishyira hamwe kw'akarere ndetse n'ubufatanye ngo bityo rero n'ubundi kumushyiraho bikaba bijyana n'ubundi n'umuhate ngo utajegajega w'umugabane wa Afurika yunze ubumwe wo gushyigikira n'ubundi kubaka amahoro n'ubufatanye bw'akarere muri kamwe n'ubundi mu turere twa Afurika twugarijwe cyane cyane ngo n'ibibazo. Evariste Ndayishimiye rero n'ubundi mu butumwa bwe yanyujije ku rubuga rwa X yavuze ko ngo yakiranye ukwicisha bugufi ziriya nshingano yahawe na Perezida Lorenzo, aho yagize ati nakiranye kwicisha bugufi ndetse n'inshingano ubutumwa bw'icyubahiro nahawe na nyakubahwa Joao Lorenzo uyobora n'ubundi umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwo kubaka cyangwa se bwo kuba intumwa idasanzwe mu karere ka Saheli. Ndayishimiye rero yashimangiye ko n'ubundi ngafite umuhate wo gutuma Saheli ibona amahoro ndetse afatanyije na bagenzi be n'ubundi muri kariya karere. Reka tuve rero kuri uyu mugabo perezida w'u Burundi twigarukire mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi ndabizi ko ariho muba mushaka kumenya. Ubu muri iki gitondo haravugwa izindi mpuha z'intambara zikomeye cyane, ariko tutarabasha gutohoza neza imirwano ukuntu yifashe, ariko biravugwa ko urugamba rugiye gutangira muri aka kanya cyangwa se mu masaha makeya cyane ari imbere, bishobora kuza rero gutuma haza kuba intambara iremereye cyane cyangwa se ibitero biremeye cyane, kuko mu bice bitandukanye bya Karehe, Kabare, Uvira ndetse na Bukavu hari ubwoba bwinshi ndetse hari n'abasirikare benshi barimo baragenda bitegura. Dukubitire ku munyapolitike rero Moise Katumbi Chaput avuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe yamaganye yivuye inyuma miliyoni z'amadolari leta y'iki gihugu ikomeje gushyira cyangwa se gushora mu makipe yo ku mugabane w'Uburaya. Avuga ko rero ari igitutsi gikomeye cyane ku banyekongo basanzwe n'ubundi babayeho mu buzima bubi. Uyu mugabo rero yavuze ko Kinshasa biciye n'ubundi muri Minisiteri ya Siporo ndetse n'iy'ubukerarugendo ngo yasinyanye amasezerano y'imikoranire n'amakipe arimo nka AS Monaco yo mu Bufaransa ndetse na AC Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, ndetse iri mu nzira n'ubundi zo gusinyana amasezerano nk'aya FC Barcelona yo mu gihugu cya Espagne. N'amasezerano yiswe ayo kumenyekanisha n'ubundi gihugu cya Kongo, ngo bikaba rero bivugwa ko afite agaciro kabarirwa muri miliyoni 43 z'amadolari. Nyuma rero n'ubundi ngo yo gusinya aya masezerano, abenshi mu banyekongo bakomeje n'ubundi kunenga cyane leta y'iki gihugu cyabo kubwo guha amakipe y'i Burayi ari amafaranga, nyamara abanyagihugu bacyo cyangwa se abanyagihugu bacyo babayeho nabi cyane, mu gihe rero abandi babona ko ngo ari ishyari yagiriye u Rwanda bitewe na gahunda ya Visit Rwanda. Babanje kugenda bayamagana bavuga ko ngo ari ubugoryi n'ubucucu, ndetse batangira gushaka kubuza amakipe kwambara Visit Rwanda biranga, none nabo batangiye kujya mu murongo w'u Rwanda rwafashe. Benshi rero babona ko ngo Kongo itabitekerejeho ahubwo ari itimwe n'ishyari ryo kugira ngo yakomeze hangane n'u Rwanda. Gusa abamaganye n'ubundi aya masezerano barimo Moise Katumbi usanzwe ari nyiri ikipe ya Tuprisa Mazembe Engrebere, mu ibaruwa n'ubundi yandikiye Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko gahunda guverinoma n'ubundi yafashe yo gukorana n'amakipe n'ubundi ari icyemezo cyo kutita ku nshingano kandi kitemewe. Yavuze ko rero n'ubundi mu gihe abanyekongo barenga miliyoni 7 bavuye mu byabo bakaba babayeho mu buzima bubi cyane, naho abandi babarirwa muri miliyoni 25 bakaba bugarijwe n'inzara, kuba n'ubundi leta ihitamo n'ubundi guha amafaranga abanyaburayi bisa n'ubushotoranyi. Impamvu yabyise ubushotoranyi rero ushobora gusanga nyine ari uko babonye ko u Rwanda rubikora, nabo bakavuga ati
tubikore n'ubundi dukomeze duhangane n'u Rwanda. Uyu mushoramari akaba n'umukire cyane rero wanabaye umuguverineri w'intara ya Katanga yunzemo ati ni mu gihe n'ubundi muteganya gushyira izina Kongo n'ubundi ku myambaro y'amakipe y'i Burayi, abana bacu barimo bicwa n'inzara ndetse abasirikare bacu barinda igihugu cyacu ku mafaranga ari munsi cyane y'amadolari 5 ku munsi, amashuri yacu n'ubundi ari guhinduka amatongo.